Pošto sam ja organizator ovog skupa. Da. Alo? Alo, zdravo. Dragan Tulje. Nema ga tu, nema ga tu. Malko li je kraj? Ne kraja bre. Malko li je kraj? Ne kraja bre. Meni kao ubiju teto. Da. Ubiju teto. Ja sam ovdje iz Jagoda. Dole si tiriš? Ko ti treba? Dole si tiriš? Ko je? Vezenem. Alo? Ne? Gdje zeš kur? Alo? Molim. Ma kur da zeš? Ne znaš ko vam treba. Vezenem. Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Pa šta radi ovo? Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Tu šamari, tu imamo njive, bašte. To bi naglasio. Ja sam preživao 2 rata za 3 sata. Znači 300 godina. Nije istina. Clinton nema šans. To bi naglasio. Ubiju teto. Pa pasovi tu ima, pasovi... Ovo je živ Karađorđe. Od dragocenosti. Šta mu jebem, ja se. Ti si broj 1 po Šuntavilu. Lepo piše plakata gore. Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Pa šta radi ovo? Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Tu šamari, me znaš. Sva pedala u kalji jevi ga. Nemoj se predstaviti malo. Lepo piše plakata gore. Telefona možda prebacim ovo. Ne? Alo? Ne? Ko je? Da. Molim. Da. Ko je? Ne? Alo? Ne? Molim. Ovo je kilo gore. Ovo je živ Karađorđe. Nema ga tu. Malko li je kraj? Dole si tiriš? Gdje zeš kur? Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Pa šta radi ovo? Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Tu šamari, me znaš. Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Pa šta radi ovo? Crvene boje, crvene boje, crvene boje. Tu šamari.